August ni somparia Times of Mizoram clear tu te chibai tun tum chu chanchin langsar zwal chau breaking news ang devin kan hantar langange Thawai village a kuki volunteer pathum tha anni August ni somparia tukin jingdarli le achan ve khan ukhul town atanga kilometer somli pasari vela hla Thawai kuki khwa inka na nasatak atheng ni in ukhul times 1 a reporta Thawai village hi Litan police station huam chung Phungyar subdivision Kamjong district a ani hein kana hian kuki volunteer mi pathum rong takatha anni Ukrul times 1 le lamte hi meitei helpol nia arin thu a report ngeng he Ukrul superintendent of police ningsem wasum chuan ti hian asoya ral thuam keng helpol ti hian tlanga tangin kuki khwa anron pana heta hian khoveng tu volunteer ten anlo ka pa darkar khat don anin ka hnuwa silai ri are a khomi te chuan volunteer te hi anzonga reife anzon hnuwa bunker chunga volunteer pathum zam khogin haukip kumsom ni paruk thangkhokai haukip kumsom thum pangale holenson baite kumsom ni pali terwang chu mu ani a postmortem turin ukhul district hospital a langhal anni volunteer pathum jinga pani te taksa a silai mu tam tak aluta volunteer pakhat ero hi chu akut le akete antan sakni in report chuan atarlang kuki khwa Thawai bul hnaya hian tangkhul khwa aum nuala tangkhul khomi te chuan inka hun chung hi darkar khat vel ni in an soya silai tha mortars le automatic rifles ri an riat thu an soibok tukina inka na kuki khwa Thawai atanga kilometer li vel hla Litan sarai khong khwa kuki zo mi pui internally displaced persons engemozat maini thum boy atangkhan anom to a Mongkot Chapu Government High School PWD Bangla Veterinary Dispensary le biak ina te himna zongin anom mekani Thawai kuki khobula khwa te chu Zalen Bung Sangkhai Mokot Chepu Zalem Bung le adangte a omani Kamjong District Magistrate Rangnamei Rang Peter IS Chuan Camp Office Imphal atangin thupek achwa tukin inka na wanga thite postmortem vil turin Phungyar Subdivisional Magistrate C Rang David Kungchu arwat tukin ka na hi mithen khat chuan meitei te che thin dan nen ain ang lo hle a arammi tangkhul naga te anni thayangem ti ngai dan an siama thilni thaivek ani Kamjong district hi ukhul district atanga piang ibobi sarkarin kumsang ni somparuk December ni riata asiam jinga telve kha ani a zona thak te khwa alo omve ani point naga te del naram ani a naga te kuta ani ti ila adik ber ome poi khoi tu te hi naga nge meitei ti lamchu thuchiang ala lova rin hel thei tur an ti ero alanga tin meitei te kun hu po lo ni te reng se aram nei tu te hriat lovin engma anti arin chia lo dewani kuki zo te omna district chunga naga te himtaka anom theilaya Kamjong lama kuki khwa ahim lo tlat chan hi ngai tua chian angai tak zet Manipur Legislative Assembly session a Tribal MLA somte teldon lo August ni som ni pakhata Manipur Legislative Assembly session awm don le don lo chungchang commentary kan siam to a session hi eng angma se Tribal MLA somte chuan tel antum lo thu an soi chiang to a Economic Times in a report danin Imphal khopui hi meitei te thunun ani a security thila hlauthon an nei ni in an soi kan soi thi nang khan kuki zomi mar MLA somten tel antum lo chan an soi hi du thu asam chia lova meitei sarkar hnuaya kanom du to lova separate administration kan nei huna assembly session kan la nei ve angchu ti in han soi jok sela so khok anei jok nge yang Mar Students Association in Hindi film achwa chungchang kha Manipur sarkar chuan soifia na asiam kan riat vek angin August ni som pangazan khan Mar Students Association chuan meitei helpolte elsen nan le India sarkar laka meitei te hekna nipa bokin rengka ya Hindi film uri the surgical strike chu adu apiang en turin wal out takin achwa a
Meitei Helpol Revolutionary People's Front in kumsang niya Hindi film akhap nuwa mipui vantlang entura Hindi film chwale masak berna ani kuch hota hai film kha kumsang khat zakwa som kwa pariat khan chwa ani a kumsom ni panga nuwa Students Association chuan achwa ta ani Directorate of Information and Public Relations DIPR Manipur chuan Students Association te thilti le an thu soite hi aron chhanglet ve ngala Manipura Hindi film hi khap ani lova chuti line cinema ate chwa ani zen ngai lo ti in Information and Public Relations Deputy Director T Ramesh Singh chuan soifia na asiam Hindi film te hi satellite le TV kaltlangin nitin chwa ani a Hindi movie Rocketry Danambi Effect kha August ni som ni kumsang ni som ni pani khan Manipur State Film Development Society Auditorium chwa ani a Chief Minister N Biren Singh Cabinet Minister MLA le official ten an enve News story sanga thudik lo kumsom ni nuwa Manipura Hindi film chwa ani don ti thu adara hemisoi fiatna ani hetiang thudik lo hian in riat thiam lo na asiam thaya publisher te an thu chwa la thavek tura ngel le riat tir an ni bok ti in ti Ramesh Singh chuan aziak August ni som pasar nimin khan Kuki Helpol Group pani United People's Front UPF le Kuki National Organization KNO te chu India Sarkar Interlocutor AK Misra le Ministry of Home Affairs Official tenen in biak na annaya nimin in biak na hi May ni thumbuai nuwa in biak tho ni na ani July ni som ni paruk in biak na khan Suspension of Operation Agreement chu thlak ni in Regional Council within the territory of Manipur chu nolin Union Territory with Legislature ti an demand to a separate administration demand chungchang in biak tumni na anita Biren Singh Makpa BJP MLA RK Imo chuan Central Sarkar chu SO group te beto lo turin angena final agreement aw main Manipur Sarkar le Meitei te Central Sarkarin aberon ngaidona chumi huna kandin na alangang Manipur State tender tumna in biak na hrim kandu lo ati August ni som ni pakhat hian India Sarkar le Nagaten in biak na annai vele dona NSCNIM khwai tu thuigaleng muiwa chuan naktuk hian New Delhi apanang muiwa chuan Nagate hian tu te dik na le chanvoma laksak kantum lova mirama ni lovin Nagate omnarama nation state kandin thaya midang ti boy tumna anilo ti in Naga Independence Day August ni som pali khan Dimapura alo soito ani